Pozdrav ekipa, dobro jutro, nedjelja ujutro je, rano oko 9 sati. Nalazim se trenutno u blizini Budve, tražimo mjesto Drenovštica. A zašto? Vidjet ćete kad stignemo tamo. Mada, nadao sam se da će makar vrijeme biti danas ljepše. Narednih nedjelju dana opet najavljuju kišu. I eto, da iskoristimo ovaj dan. Ajmo. Pojate restoran, je li u ovom pravu? Restoran Krapine gore, jel? Jeste. Idete pravo do prvog skretanja gdje vam piše ima jedan mostić i piše Krapine. Tu skrenete i samo pravo idete. A gdje je sad tačno taj restoran, ne znam. Hvala. Ekipa, ne znam da li sam na pravom mjestu, pretpostavljam da jesam. Da se raspitamo. Probamo da popijemo kafu jutros. Organska domaća hrana, možete čak i ubrati paradajsku i želite da pojedete svoj salat. I društvo, to je to, na pravom smo mjestu. Sudeći po zvuku i izgledu, mislim da se neću pokajati jer je put dosta naporan i težak, ovih nekih 4-5 km od skretanja ka manastiru Majine u Budvi do ovdje. Bukvalno idete do kraja puta, pratite putokaze Zipline, restoran Ribarnica, restoran je Pojata, tako da ne možete pogriješiti. Ono što sam već rekao, malo je naporno za vožnju, ali nadam se da će se isplatiti. Popijemo kafu i idemo da vam pokažemo ono zbog čega smo tu. Ajde.
I društvo, nadam se da me čujete od buke. Ovaj vodopad, jako je mali, pravi veliku buku. Nadao sam se ovih 15 dana kiše što je bilo da će biti malo spektakularniji prizor, ali i društvo, morao sam se malo odaljiti zbog buke da biste me mogli čuti. Jeste da je mali vodopad, ali pravi ogromnu buku. Ništa spektakularno, moram vam priznati. Po nekim fotkama koje sam vidio, za ovo mjesto sam saznao prije nekih mjesec dana. Je djelovalo mnogo bolje, pa sam se nadao da poslije ovih 15 dana kiše će biti malo veći vodopad, ali što je tu je. Uglavnom, valja obići, ovaj restoran pored Pojata je ok. To je to. U planu je da obiđemo još jedno mjesto koje nam je na usput ka Cetinju, da grabimo ovo vrijeme dok kiša ne uspe i javim se kasnije. Ajde. I ekipa, evo me opet. Trenutno smo na Brajićima. Idemo da obiđemo tvrđavu Kosmač. Možete vidjeti stazu. Znači motorom možete doći do nekih pa možda kilometar i pol tvrđave i onda morate starim austrougarskim putem, to je stazom, pješke do gore. I ekipa, evo nas, popeli smo se kod tvrđave, pa da je malo obiđemo, a? Ajmo.
Danas smo obišli vodopad Dronovšticu u blizini Budve, tvrđavu Kosmač ovdje na Brajićima, između Budve i Cetinja. Tvrđava mogu reći da je dosta ruinirana. Planirao sam da uđem da snimim malo unutra, ali čuo sam kako se kamenje odronjava, tako da nije bezbjedno. Ono što je dobro i što je super, iskoristio sam još jedan fini jesenji dan da se provozamo, najavljuju kišu narednih 6 dana, tako da neće biti prilike. Poslije toga nadam se da hoće, jer treba iskoristiti svaki lijev dan ovo do kraja sezone da se provoza. I to bi bilo sve za ovaj video. Kome se svidjelo, neka lajkuje, kome nije neka dislajkuje, komentarišite obavezno. Znači nam, kao što nam znači i subscribe, da nas zapratite na YouTube-u, daje nam veliku podršku da nastavimo s ovim. I vidimo se na putu, nosite opremu, vozite oprezno. Ćao ekipa! A ovaj dan su iskoristili paraglideri.